Dobar dan. Ovako. Evo mi smo u Arabiji, snimamo Turčine na njihovu zvodjelu, Antilopica. Imamo Pavlu Lođaka. Da, počnemo s našom emisijom Jean-Claude Van Damme protiv Belišća. What's up, man? What's up? Yo, man! Abriša Sorkiška, Rusnik, Lodnička. Yo, man! Ludi Milojko, presmiri se. Yo, man! To je najbolji klub, sunce. Koji je tvoj najbolji klub, sunce, ti tvoj je? A? Kakvi klub? Pa nogometni! Fudbalerski klub! Ovako, moj najbolji nogometni klub u Jugoslaviji je NK Belišće. Koji? Da, ponovi glasnije, evo. Koji? Nisam čuo, nisam čuo, ne dobro. NK Belišće. Gospodin? Belišće. Belišće. Ajde bre! Ajo! Ja nećem dobro, imam klub Paparatić. Da. Paparatić imam. Ja sam menadžer Belišća. Ko si? Menadžer dlakavog Belišća i mojih panza. Ne čujem ja, dobro imam Paparatić. Ponovite, molim. Ti kažeš? Molim. Ja sam menadžer Belišća, ja podržavam Belišća u njegovom zlodjelu i klanu Antilopice kao Makirov šupak. Molim? Stopalim te golem. Ja tebe tupim i napravim te glupim. Ha, jesu se jebo, a? Jel' tako, a? Dakle, di su stali? Stali smo kod NK Belišće. Dakle, Belišće. ja sam za Belišće dao 200 dinara. Da, ja dobijam kao poklon od Belišća. Jebem ja i vas i vaše dinare, jer to je sve bacanje kockica za jam. To je bacanje kockica za jam. To je sve trošenje vremena. Ti si konj, jebem ja tvoje Belišće. Dakle, jednostavno nisi ošao da igra za Kosovo. Na taj sve, mi smo Barcelonu pobjedili i usrane maramice smo dobili kao poklon, vidite, kao pusi Srbije direkt uvoz u Osijek. Indiju. Jebem ti ja te poklon maramice. Daj to. Idu pizdu bacu, di su pa. Gledaj. Visam maramice što su vam dobre. Kvaliteta Indija kaže, a u Kosovu. Sad gledaj, idemo obrisat nos. Baš mi curi nos pa. A vidi, ne brisu ništa. Da izabriš. Ajde. A vidi ga, smrađan prvi. Jebem ti papinate maramice. Slušajte me, ovako protiv Barcelone smo pobjedili 7-0 zahvaljujući ovom čovjeku.